Pepina lutkarska predstava. Pepa je sa obitelji krenula u posjetu stricu, strini i sestrični Ani. Mislim da će stric po starom dobrom običaju zaspati odmah nakon ručka. Tata, ne bi trebao govoriti takve stvari o vlastitom bratu, pogotovo ne pred djecom. Ali kad je istina, stric se uvijek prenajede. Onda zaspi i glasno hrče. Ovako. Pepa, George, zaboravite što sam malo prije rekao stricu. Dobro, tata. Pepa i obitelj su stigli do stričeve i strinine kuće. Bog, strina i striko. Zdravo! Bog svima. Zdravo, veliki brate. Stric je tatin brat. Ana je Pepina i Đorđova sestrična. Bog, Ana. Bog Pepa, bog George. Želim vam nešto pokazati. Čekaj nas. Ovo je moj novi lutkarski set. To mi je tata napravio. Wow. Ja sam napravila sama 2 lutke. Ova se zove Ana. Zdravo, ja sam mala Ana. A ovo je moj tata. To je stric. Bog Pepa, ja sam tvoj stric. Ana, možemo li Đorđe i ja napraviti lutke? Da. Ana je nacrtala lutkine oči. Mogu li ja nacrtati usta? Okej. Ja sam mala Pepa. George, kakvu lutku ti želiš napraviti? Dinosaur. Dinosaura? George uvijek kaže dinosaur za sve. Okej. Strašna lutka dinosaur. Ana izrađuje Đorđu lutku dinosaura. Treba imati velike zube. Tako, strašni dinosaur. Vrijeme za ručak. Stižemo. Poslije ručka ćemo napraviti lutkarsku predstavu. Hurra! Strina je skuhala špagete za ručak. Ove špagete su izvrsne. Najbolje špagete do sada. 2 brata se slažu oko špageta. Kao i u svemu ostalom. Kako to misliš? Mi smo potpuno različiti. Pepa, George, ja ćemo izvesti lutkarsku predstavu. Fantastično! Zovite nas na početak. Vidimo se kasnije. Lutkarska predstava? To zvuči zabavno. Imam li vremena za još malo špageta? Mogu li ja dobiti još? Lutkarska predstava počinje za koji trenutak. Zdravo, ja sam mala Ana. A ja sam Pepa. Dinosaur! Strašni dinosaur. Ja mislim da su odlični. Bravo! Ja sam stric. Zdravo, striko. Zdravo, Pepa. Izgleda točno kao ti. Ja mislim da su mi napravili malo prevelik trbuh. Baš sam uživao u ručku. Striko, hoćeš li zaspati i hrkati po dobrom starom običaju? Kako to misliš? Tata kaže da uvijek zaspeš i glasno hrčeš. Ovako. Hehe, tvoj tata je u pravu. Ja hrčem glasno. Ovako. O, tata, nisi trebao govoriti tako o stricu. Mislim da ni tata ni stric nisu čuli što si upravo rekla. Tata i stric su zaspali. Tko bi rekao da su braća? Što je bilo? Da? Je li već počela predstava?